Nakadabu Chief Executive Member Jongka Khasi Hills Autonomous District Council Shimla Sangap ikijing dawa ban penhiar Ketno yo acting CM Jongka Himamaliem kaseng New Trap National Youth Movement kataka HNYM Hagsi pale Jongka yo kalahiar syaka office de kam Jongka ki HEDC daka jing tmu ban lek hang talano yakani ka office. Hey, ala. Leila. Nah ya. Penila apa kedus council kada ino ta mendar na. Hey, Pak. Kedus council ino ta mendar sa kene. Boleh belum boleh. Jadi apa? Down. Titos Khan. Down. Titos Khan. Down. District Council. Down. District Council. Down. Hakani kasngi namar baki bor penia district jongka East Khasi Hills kila yo jingtip lepa halor ke jingtmu jongka seng HNYM hashwa banwan poi ki dekhot jongka ni seng shaka office rekam jongka Khasi Hills Autonomous District Council ki bor pulet ru kila penklan ye jing pahara hakerdop jongka ni ka office kata jongka ki HEDC but on the lawan poi ki dekhot jongka ni seng kim shimla yo lat hitrat ban pen urlong kat kum ke jingtmu ke jongki Haga jingi keren bagi nong pathai kubor haga ni hi ka jaka ki nong yalam jong ka seng HNYM kile thu ba kadaw hi ka ba penlong ye ki ben shem ye ka ni karai ban khang talano ya ka jaka tre kam jong ka ki HEDC kadai namar ba chief executive member uba Tito Starwell Khan shimla sngap ye jing dawa jong ka seng ban weng no yu ba ainam sim kum acting sim jong ka himamaliem kum ju yu sim karaj marwet uba kan sing sim namar ba ki ajing bit ikirang ba snong ki badai ki jat benrio achik bandili lam ki jaka puta jogi trai muluk sakibe pat ki jat benrio ki bamdei ki khasi jaintia bat garu kumta kan igasngi ka sang HNYM kala aipor biang hadu khat khandai terek menta ubenai ya UCEM ka ki HEDC ba on pen urlong ya kan ki jing dawa ka jongki Bahagian dekat nanti melarang bersiap kalau saya lagi sebatang ini kami lah nak yang office kena proses jadi kadang-kadang bagi yang minta sedang sedang ini jadi ini jenis nomor baik dan bersikap menjadi sabar in manpai lah mandi lasan di lawan pai in office mandi dan ay ngasu go baik zikir pan nak kalian office kena dah filong ki member jangka seng ni fix meeting berkini ki he jongi ke Ada sisa asar ke beberapa ni, macam tu ni lah. Ada buat macam citi sah UCM. Dia kan ke citi kalau balas ni untuk agak arpotrik di sembar arjar buat. Pada hari ni kecing buat citi kalau bangi ni lah. Di dawa nak ke council bakal dia benuan no atau ainam CM, UCM acting CM ke Mamliam. Pada UCM right meruat bukan sing CM. Nomor kini kita kinong dia tu kita cakap kita putar jong kita pendiri kunjungi syakiway pat kemenda. Kalau kadang saya ketuk citi, mengira aipor UCM bah udah banlek mardor kini kam nomor kat banang persai kini ki acting CM kini kita tengkinin kamai pisai pelal jauh. Dia banweng mardor kini nomor kat bampat weng kini kita cakap jeng kita ngelak coba. UCM bat ngafon menenru, aduh sansen ngafon umrah. Dia tak ada mentang yang bah. Nyebut bantuan kang talab direct kini ke office, nomor kamdul cimut dan bu ekadis council. Kebangi ke pai bang ke kemiti kadai ke nongda ya ke khandau ke siap ke nong eda ke kerti ke dustur ke jung telada kan ya ke council kamla mesim khiai tang ini mat ibarat tang manuang no ainam sim uba ke kum ke rules jang ke council kalong ba tang riu bana di bane acting sim ri mentalai sam ki pene hari kum kalong menta kan ke council ke supun kam ki em ilaka ki em jong ke treat ki supun kam tang ke ba issue trading license ke ba issue labor license ki mender ki poyai Kam don por ban bicara kini kecing duk juga cakap jungi sepo border. Kecakap jungi porat marwat ki duk ada ki spa akar. Kepala dia ada kini kirang pasang garo baru siam rai marwat upakan sing siam. Jing don ketilang jong neu aina manik siam. Beri acting siam. Hajing show acting siam don hak pada dia ki cakap puta juga hima garis council kada ban suspend lah ni kada ban weng no ayu. Kad bangin lat ho ayu ya ke city bau dia ban weng no. Hadu mentau neu siam udah aku memdosko. Suak standar on pengko dapo kamera jung udah. Kakam tray. Kini kakam yap kam im jung jat menriu. Ubun kam mentah ke bakan bas election. Umdon por ban pe ke tu ke city ke bangi pa.
kum kini mau kita gino lam bengio apa kejai benrio mentan lawan hang ne ta basuk hang talai kan ne ban pani ba kini acuti lam kini ginong trai jo kedus council sisen lano bawa ni kisang malang mak hang tala 8 huit 8 up lagi ni gi parari jongi kene kai ke ba isi ya kene ka jinglong jo kini ginong mi khamat gi jongi imar kilong no mi khamat tang masumi khamat ndot ka man keren e te isu jo kejai benrio te kene ke jingle aju ba titos khan ngila aipor ko mangala ong Deputy Secretary mana hadu khat riu terik hadu khat khandai terik meda dei khat ar hadu khat khandai terik in aipo wala kita magana gini ki pulit kan ne ngin kiam tin drong kala ban riu da kamau kutai ke yin nomor balai ba ngi dawai ka hok ndai bengi dawa bom hok ngi yang ka nongrem ba ka dei ban wang ni no acting siam nomor uneu la le be an cepa palat